Pemirsa ring galah wengi rahina pengrupukan da Semaret galah hilintang. Krama Desa Adat Karangasem teduntur ngerameang margini antuk nyaksiang pawai ogoh-ogoh. Dasan ogoh-ogoh ketingting berdasar gegiras ageng oleh Yowana Desa Adat Irika. Asa puniki kahanan pemargin pawai ogoh-ogoh ring Desa Adat Karangasem krama sani rauh saking makudang-kudang bage kegiras pisan nyaksiang pawai sani kemargiang nyabran warsa apisan inucap. Dasan ogoh-ogoh sani mawentuk buta kale kaiterin desa oleh para yowanane antuk kekiras pisan. Ogoh-ogoh inggih punika karya seni patung ring kebudayaan Bali sani sampun ketami dukrin. Yowana ring widangan Banjar Maduai Pahan sani mabot pisan ring sajoning usaha ngelestariang desta ogoh-ogoh puniki. Ipun pinake seniman utama ring sajoning ngaryanin ogoh-ogoh. Sekali kauningin kuentanan ogoh-ogoh pinake pahan sani keanggen nyangre rahina nyepi utawi warsa anyar nenten wantah umat Hindu umat taler nyaksiang pemargin pawai ogoh-ogoh inucap. Risampun rahina tilem kesange umat Hindu ring Bali raris ngelaksanayang catur berata penyepian ingkian amati geni, amati karya, amati lelungan, miwah amati lelanguan. Agung Santika, Bali TV.